ye beto aso na social media na no amanfo bisa nsem bia o hit na question amanfo bisa ne say wo mo di nkunim a ye jubility empanifo ye omudi nkunim ye hu so obi aba de akoto so ye party edi nkunim na me papa edi nkunim ena mo madi ntwo no so ye hu so obi aba de akoto se me papa ko ye wia no enti no ye bibia anwene hu mienu obenyansafo ebu ne be yen kana sem na parliament ene ye se 7th parliament a eba na wie yi yaso o mabo adwuma pa na speaker was wo tu chepafuwa e de ma wo mo o setins a e course one ye na do so pa e ma hye bedwafo no so bai na ne bills a wodo so de o ma pass bi o ma bobo bi ho saa enti na speaker ni mfonyini eda ha wo saka daily graphica ensem bi eka ho na Ghana Pentecostal and Charismatic Council e no mo de aba betu dwa se so obi wia wade a dia wo ye ne se wo di ko police station a na asem na ko piemu wo court na court a kire se nipa kro no ye kromfo ana wonye kromfo wo bi wia wade a yanti montrente atem na wo wia made o eni awia made o police station na ekọ na fa ko piemu wo court nti wo mo se seek redress in court and some of the catcher NDC for no see awia wa and someone nti na see court dan wo mo court na o ma panyine se oni ga na wo bo ma panyina ko piemu wo Cote d'Ivoire a che se Watara Cote d'Ivoire ma panyine ne swearing in ma panyine ko piemu wo be ko Kenya wo wi obesa ko Nigeria na afeni nyina swearing in wo nani monyama ko tachi ntene de obokratai wo de wons ma babonti na panyine bia wa ben pay wo bambomu and also let's uphold country's peace was ya sumdua yenya no etekusu enya hwe se puda wo ye ne den ye peda ahoma wo twetwetwetwetwe a ebetri oto a ebebopo eni nti asumdue ne ma homan na wo kina bi hwehwere bi a mesi ewo man emu daily graphic enen some eba bi no the chronicle da obokrata so wa ha CJ komona akodi ye no ye police ni ya DC ya buru nwe and they say aka komiso wanyi ntum se DC na buru obi munsem the big one ye wa chronicle animo eno ena edebaye sanso ena okujeto ablakwa mbrase bedwe no gina mo manfo ye on north town ene ya abo abia samoa sese wo mu no tutu obi agina de ogina okujeto si ya wia ye enti ya kra swearing in inauguration ye ma ya abo abia samoa so no wodom kase se hwe wia be ne wia mo adene de sa pepepe na wo se kro na akro enti monkaba no ntum na yenye yadwuma se de wo se ye no na afutu akwa ama me ne omienu ane nsentwerofo nyina Every Media Foundation for West Africa. Wo mo se ensentwerofo a sabi nyame ama yakwanya me nya microphone enti yakotra microphone no achi a yefu se wiase nyina ye dea na abatuo ye achi ne yehuru nkrofo akoma ne yekeka nsem obema bi ebe se susu gya gumuo na sabi aye huro anyway kasa no yenya ne yantwe hu mfiri ho sabe ya asomdue ebeba we ne afutuo ya aba ama ye nsentwerofo nso a the chronicle do bokrata no edimunsem ye fa the finder infanto aso now finder enne easy what is my baba tudwa easy si wonye boni bia abato ne se de wosu osi ye no ne no an wo ye no no entu de osi wawia wa easy say what is that with that my ya bonia sama me wode sama easy say so wa bonia ndisi fo sama no e wo koto mbihia e wo ho na sije obeje di say ebosumi du baako entem efri January de ba besi no wonim ni padodo a kan kwanhyanti omoto anana no monse do hu bedwuru o me yesen sijo hu bedwuru Ghana adisho wobi maame wobi papa wobi nana wobi wofa wobi sewa wobi ba nipa maku 2310 ena Ghana kwanso nkomu ye say 2310 ai COVID-19 baye na COVID aba wobi ahye mask ene eye se wo se ye boye ho ban edi hu bai enso ka kwanhye kum Ghana de hye ye mfa nya hwe hyenkani traka mu a otwika se de obo computer game wobi ha wo se me de me bro na me ka twiba wo bro na ka twiba wo nko akọ obewu akọ ne ko kum ade hye adon nko abesime wu and I mean can say
So no go ntimi wu. Men kind of saying. Ida so de kobo car fufuro. Nipa 2310. As I go see ebetimi atowo, ebetimi atome. Wo be careful. But obi the next sign. What they be sign wo. Obi the next sign e be sign nipa 2300 every January be pem ne. Ye kan wo bi kra na em say isi mass intimentally. Ye fa ne say ya bebre frim. Ye fa say agrago. Hwe constituency ni bi o ha. Nipa na omo we ne ye no kra no differences no kra enru 2000. So ma uko. Kokwa. Nipa de 310 na. Adentina road safety yan fa na sem hia na yan kasa yan kwa ye didi agro sa. Ekwan no de se obi anam. We ya bronya bay. Ekwan so driver foi. Hwi ene ko hekuma so kwan so. Cape Coast kwan so. Na me de bebia na ha me ye kwan na. Ne mrimpa bebia wiase aduri kada so bonza ho. Wiase aduri kada so. Ka fe your courage nko. Wo de air steady accidents no. The air ba no. Bebia omubonza ho. You say head on pollution. Head on eno so de kum ni papa. Bebia ne wiase aduri. Wahu Ghana mpanyifo mo bom homoden wo ya ade na mmom wo mo ma ne nyentem na ade hie ewu CJ besa me launch campaign bi sade me tere bia me ka se adwumakuo bi wo no ma bra no wo se hwehwe wo mo adwem especially wo mo ya de tuo hye wo mo nsa eno ye baako e na ya twika obi a 1% apart from mental no eti wo se bra no ye kosa ye nyina ye la na hwe adwu wo mo a wo mo adwene mu nya ne age license na from so wo kwatena fi Abraham wo SS na ye chaplain Reverend Rebecca Baden MC mu okra oba Achimota be chaplain wo no can say be say there's a thin line between the sane and the insane and anyone can cross at any time. Dr. Kwesi say sometimes there's a thin line. Or say every human being has about 2 to 3% of insanity. Exactly. Ubufua na eba. Ubufua na oye na ma keka no. Ubufua. Then you move from sanity to insanity. That's so it is up to you to well, boss, o can say asem na brante na otu achi o hwe o pa because ono so na CJ ye can no. And now no ye kwetena aka mu. Na driver said you will see car as would di agro. Na ye take ni pankwan. There be kwaka na ye kwaka ya driver be yen passenger for say na mo chira mo 100. Etina mo obi kwadi mi ka chere so hwe na hwe aka. Oye. Adwa. Na ye ka ho bi. Ochira nyame ya adom a kwaku oba bro nyanyom. Me ma kwan no akoye rehearsals. Na ochina oba. Me pe ayidie no. Adom be yi adom FM de no ma me. Ewa ha nyo no ba be ewa ha. Ewo ho. Ai. Ndi oh na send me. Na be boy no de. Adumo. Nyame na adoma me compose me de say obi de ewo ha me de na msa kwa ha mo. Enu abe na mi tie ba ko bi na msi tie ka se bentu ametima to. Enyume no. Obi du bi akwa dukumi. Oh wa fa ne. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Meaning beat no. By no me west. Monkwai. Obi. Ano chwa ba? Adwa se wa